हौजिक फाउबगी ख्वाइदगी अपडेट पाउ ताबेरिबसिंगबु बिशांत साइखोम तराम नोक्सरी हौजिक अहमदा मरुएब पाउ मियामदा पिजरी इंडिया की ओइना मियोय लाख अहुमगा लिसिंग यांखै तरे कोविड-19 पॉजिटिव ओइरे मियोय लिसिंग अहुमगा चामरी निफुमापन न लैखिरे मणिपुर कोविड वैक्सीन डोज लाख अमगा लिसिंग तरा हुमदोय लेरी लिसिंग हुमद्रगा मंगाना पाइपलाइन दे लेरी हारी फुल लॉकडाउन खक्तना कोविड लाइट लक्षण बंगमगनी हाइना राहुल गांधी ना फोंगदोरकली MP डॉक्टर रंजन कोविड की सेकेंड डोज कापख्रे कोविड तगी ngaktoknaba lengaki order amasung police na lawba ngaiba ki mohutta isaisan wakal taminase haina MP na phongdorokli CT scan amuk tawbaga x-ray jahumlak tawbaga manai haina AIMS ki director na hari Moirang bazar da laiba fresh list tetna wholesale dukan sing MSM na thesin khre hari Community COVID Care Center ama hanglagani haina Sarat Chandra na hari hauzik maru eba paung sing miyamda sandona pijari Lebak asigi oina haukiba pung kunga mari asigi manungda khwaidagi yambo oina miyoi lak ahum ga lising yang kai tare chani sumna kunga mapan COVID-19 positive oire miyoi lising ahum ga samri nipu mapan na laichit asidagi laikat naba ngamdana laikidre hari Report asigi matung inna haukiba pung kunga mari asigi manungda miyoi lak ahum ga lising kun chani sumna marfu mapan na discharge tawkre hauzu pawada laichit asina miyoi lak ani ga lising kun gani thoi samri sumna gani pal laikidre aduga miyoi crore amaga lak humputaruk lising taraga humdoi chani sumna marfu taraga rinthoi na recover tawba ngamkhre lebak asigi oina apunba confirm case ki masing asi crore aniga Lak ani lising marfuni thoi chani pansumna kuntra humdoi subaga lona hauzi active case ta miyoi lak kuntra ga mari ga lising ni putare chama sumna kuntra ga humdoi leri lebak asigi oina hauzi phawbada miyoi crore tara manga ga lak marfu mapal lising kuntra ni thoi chama pansumna kunga ma thoina COVID-19 gi vaccine kap thokre Amaromda Manipur gi oina su hokiba pung kunga mari asigi manungda miyoi Samrika kuntra humdoi COVID-19 positive oire miyoi anina laikidre Manipur goina hauzi COVID vaccine dose lak amaga lising taraga humdoi chani pansum yankai taruk lairi haina Union Health Ministry gi report amana hari report asigi matung inna listing humdraga manga amana hauzi pipeline de lairi hauzi phawbada Manipur gi oina apunba vaccine Kaptokiba masing asilak mariga lising taraga tare chatre sumna kuntra pirakibagi manungda zada wetes tare dasmik mari chalaga apunba miyoi lak ahum apunba lak ahum ga lising ahum chani pansumna humdraga marina vaccination tawkre hari awang nompoki oina hauzu phawbada vaccination tawbada khwaidigi wetes satba state asti Mizoram na oiri aduga ani subada Assam amadi ahum subada Manipur na oiri lebak asigi oina hauzik phawbada lemna central government na COVID vaccine dose crore tara ka taruka list lak humpuga mapan amadi UT singda khangal pangankre hauzik makha tana lak nifuga nipan amaga numit humni asida fangalagani haidi sergasida Manipur gi oina ngasi D type oxygen cylinder chama amaga Assam gi Silchar dagi purakre cylinder sing asi Jenems amri Rims ta yankhai yanthokani haidi Malem sinba thungna sandoruk liba COVID-19 gani suba web tagi ngakthok naba Lok Sabha gi MP Dr. R.K. Ranjan na COVID ki second wave ki dose kap thokre COVID second dose kap loreba matung da R.K. Ranjan na paumi sing da hai khibada COVID ki ni suba web asidagi kanjana ba aikhoina lengak na matam gi thorak po order amadi police na miyam da tansin ba lawbagi mohutta isa na wakal taminaduna yumdagi mapal thok taba sina laina laichit asidagi kanba ngamgani miyam na laina laichit asidagi ngakthok na ba aikhoi punna section ministry amadi miyam na akiba leite na COVID vaccine kap thok pina ba appeal tarokli mahang na hakhibada lamdam asida oxygen watpagi awaba lereroi center na aikhoina oxygen gi
प्लान लिंखत्नबा सेंटरना अयाबा पीख्रबनी हिरम मसिगी मतंगना थौरांग पुनमक लोइरे हाइना ताई लोनेना कोविड तालुसिलबा तंजासिदा लमदम मसिदा लॉकडाउन लॉकथोक्ट्रिबा असि ममांगी कोविड की अहनबा लाइचित अदुदा मियान थेंगनखिबा खुदोंचादबा कया अदु येंगलगा नरेंद्र मोदी अमदी चीफ मिनिस्टर बिरेलना इम्फालगी एरिया खक्तम कंटेनमेंट जोन लॉकथोकपनी मसिदा मियान वखल तामिनदुना इसा इसाना सेक्शन असि मदुना लाइना लाइचित असदगी ngakthokpada asobo mateng oigani hainasu phongdokli मियामना यारिबो मखै कोविड वैक्सीन कापथोकपियु प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गी था सिगी सेचेत अमदा वैक्सीन असि सही तरगनि पानगी मथक्ता सुरुपसिंग काप यारे हाइख्रबनी अदुबु अखोय हौजिक ऑर्डर थोखिबा वैक्सीन सुना थुंगनद्रि ngasi hayeng asida वैक्सीन अयाम्ब थुंगलगनी अथुबु मतमदा कापथोकनबा थौरांग तौरे मसिदा मियाम पाकतनिंगे लेते सेक्शन बहाइबा सिना ख्वाइदगी फै हाइना MP na makata na phongdurakli full lockdown खक्तना हौजिक लेबाक असिदा अकीबा फंगना संदोरकलेबा कोविड-19 लाइचित असि लाक्सन बंगमगनी हाइना कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ना ट्वीट तादोरकपा वरल अमदा सेंट्रल गवर्नमेंट की पुंग सिंगसिनख्रे राहुल गांधी ना हाइकिबदा गवर्नमेंट अकन थबक पाखतबना लाइचित असि समजरबा मिये के पुंसी मांगनख्रे लाइचित असि माइ पाकना लाक्सन के हारेबदी फुल लॉकडाउन नतना अतोप लंबी अमत लाइते हाइना फोंगदोकली हौजिक इंडिया दा कोविड-19 एनी सब वेब लेप्तना संदोरकपगा लोलेना मिसी मिना अमदी नाबगी सांग मणिपुर दसु अदुकी मतेक वांखलखरे हौजिक काक्सिंग मनुंग दसु नाबगी सांग वांखलकपदगी काक्सिंग गी लेकै अयाम्बा कंटेनमेंट जोन लॉकथोखरे काक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की इमा कैथल सिंह मखा ताबो ऑर्डर अमा थोक्ट्रिबो फावबो थिंगजिनख्रे हाइना काक्सिंग खुनाय सखोत हनबा लूप KKCL ना फोंदोरकली सिटी स्केल अमुक तौबगा एक्सरे चहुमरक तौबगा मानई हाइना एम्स की डायरेक्टर ना पाउमी सिंगदा फोंदोखरे एम्स की डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरियाना कोविड लाइना की पंकन कंदबा लायुंग सिंह सिदा CT स्कैन सिजिनदबा मरी लेनबा सिंगना फोंदोखरे अमदी CT स्कैन तोइना लौदना रेडिएशन हेना सिजिनदबदी कैंसर पोहलकपा याबगी अकीबा लई हाइनासु फोंदोखरे CT स्कैन अमुक लौबना चेस्ट एक्सरे चहुम चामरी रक तौबगा मानी मरम अदुना CT स्कैन तोइना लौबा तुंगदा कैंसर पोहलकपा याय हाइना फोंदोकली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन फॉर रेडिएशन प्रोडक्शन एंड मेडिसिन की डाटा की मतुंग इन्ना नहा अमा CT स्कैन अमदी बायोमेकर तोइना लौरबदी महा कैंसर नारपगी ओइथोकपा चावना लई हाइना डॉक्टर रणदीपना फोंदोरकली मणिपुरी स्टूडेंट फेडरेशन MSF विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटी की प्रेसिडेंट सिनाम जोनीना लुसिंग टीम अमनंगसी मोइरांग बाजार लेबा होलसेल दुकान सिंह संतुना प्राइस लिस्ट थेतना योनबा दुकान सिंह प्राइस लिस्ट थेसिन क्रेहारी दुकान सिंह द पोले लाकपा मियामनसु सोशल डिस्टेंसिंग गांगना पोसे लेबिनबा कोविड-19 असिदगी सेक्शन नबा वाफम सुफोंगदोक उदना दुकानदार सिंह पोसगी ममल हेन योनबिदनबा मियामगी अवहब हौजिक लेरिबा पेंडेमिक असिगी येंगलगा अहोंगबो ममलदा मियामदा पोसे फंगनबगा मरी लेनेबा सिंगसु होनबिनबा अपील तरोकली हौजिकी मतम असिदी अरेबा येना चामिनबा हिमिनगदबा मतमनी तोला तारबा अवाब सिंह तुहत पिदना सेंदों खरा फंगनबगी होनबा अदुसु तोकपिनबा खंगलकली कोविड-19 की हेल्पलाइन सेंटर सिंगजमिन सिंधुना मालेम गोइना थेंगनेरिबा कोविड-19 की सेकेंड वेव तकी सेक्शन नबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर वाई खेमचान गिमिंग मखादा कम्युनिटी कोविड केयर सेंटर अमा मणिपुर कॉलेज ता हांगदोकलगनी हाइना सेंटर असगी चेयरमैन के शरदचंद्र शर्मना फोंदोरकली इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के SP जोगत चंद्र हाउबिजम IPS अमसुंग डॉक्टर L इंदिरा चीफ मेडिकल ऑफिसर इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट मणिपुर याउना अवेयरनेस पब्लिसिटी कैंपेन ऑन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हाइब सेक्शन थोरंगी कैंपेन थासिगी चैचत अनिगी अयुक पुंग 9 ताबा मतमदा पौराबी लाइनिंग थौ पुथिबा कम्युनिटी प्लेग्राउंड दा पौराबी प्लेग्राउंड की लमथाखिबा अदु ngasi फावबा सथरकली हाइरी लंगतमान केंद्र की कंटेनमेंट जोन लौथोख्रबा इमुंग कयादा MS
ME की नेशनल बोर्ड मेंबर सु ओरिबा MD राज्य सभा की पॉलिटिकल एडवाइजर रॉबिन ब्लेकीना नोमगी संग्रब याद्रब चाना थंगनब पोलम सिंह तेमांग पीख्रे हारी नेवल स्टाफ की चीफ एडमिरल कमरिन सिंह ने प्रधानमंत्री का उनख्रे महांगना लाइचित असिदा इरेसा सिंगिदमक इंडियन नेवी ने मतंग पांगनब लौखलिबा खोंथांग कयामगी मरमदा प्रधानमंत्री दा पाउदम की महांगना स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन सिंह यौसंदना हॉस्पिटल के फमुंग ट्रांसपोर्टेशन अमसुंग अतई असिगुमलबा पोलम कया अमा इंडियन नेवी ने मतंग पांगली हाइना पाउदम की महांगना शहर कयादा मिसम प्रजा सिंगिदमक नेवल हॉस्पिटल सिंह हांगदोखिबगी मरमदा पाउंदोमकी महांगना लेबाग असिदा कोविड की मथौसिंग पांगथोकनबा मफम कयादा नेवी की मेडिकल पर्सन सिंह हेना थाखरे हाइना प्रधानमंत्री दा पाउदमकी बटलफील्ड नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेनी दा लेरिबा नेवल पर्सन सिंह कोविड की ड्यूटी की दमक थमलगनी हारी नेवल स्टाफ की चीफ एडमिरल करमबीर सिंह ना नेवी ने लक्षद्वीप अमदी अंडमान एंड निकोबार ऑक्सीजन मरांग कायना फंगनब होटनरिबा असिदा मतेंग असिगी मतंगदा प्रधानमंत्री दा खंगन की महांगना प्रधानमंत्री दा इंडियन नेवी की ऑक्सीजन की कंटेनर सिंह लेना अतई पोलम सिंह बारहेन कतार कुवैत अमसुंग सिंगापुर की भारत पुसलगनी हाइनसु फोंदोरकली इरमदम असिगी अमत्ता ngairaba लेसंगैदगी लेरकलबा येलहौ मसाना थांगता असिबु तुंगी मिरोल सिंगदमक योखत पिदुना अमदी मही असिबु होरकलिबा मिरोल सिंगदा हेंदब यादे हाइदुना असौब थौदांग लौरंबा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन लेबा वबगाई मेंग लेकाइदगी सिंताकपुरन युमनाम अमु मसाना खंगौदुना लेखिदबा किमाक्सना अवाबा फोंदोरकली किमाक्स की पब्लिसिटी एंड इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी एल सैचजित मैथेन थादोरकपा चेरोल अमन हारी लेखिदबा इमुंग मनुंगी अवाबदसु सरुक याजरी हाइना फोंदोरकली हौकिबा सहीदगी हौना मालेंगुई मियामदा अचौबा साफू अमा पिरकलिबा कोविड-19 असि थेंगनना होनबदा एमसुगी थौमीसिंगनसु अंगम थौदांग लौदुना लाकली मखातानसु अनिसबो वेब असि थेंगनना होनबदा महिरे लुपना लाइचित असि थेंगनबना फरलन वॉरियर ओइना सोंथोक्तुना होटनगनी हाइना फोंदोकली मालेमगी ओइना संदोरकलिबा अनिसबो वेब असिना लवंदम असिदसु अकनबा साफू पिरकलिबा असि थेंगनना लेंगांगनसु अकनबा सेसिंग थरौं लौखलिबा सेरक असिदा तोंगान तोंगान लेबाक सिंगसु ऑक्सीजन वाटपगी ओइबा अचौबा क्राइसिस अमा लाकली लेनना लमदम असिदसु असिगुंबा ऑक्सीजन वाटतबगी लमदम असिदा लेरिबा ऑक्सीजन गैस प्लांट सिंग असिदसु लेंगांगना हेन अकनबा मियेंग चंगबगा लोरेना तंगाई फदबा संगकदब मथौ ताबा ऑक्सीजन सिंग असिबु वातनबा मांगजौनना लौखत हौनबा होनबा तंगाई फदे हाइना एमसुना फोंदोरकली हौजिक इंडिया की कोविड-19 नि सुबु वेब लेप्टना संदोरकपना मिसी मिना अमदी नाबगी सांग मणिपुर दसु अदुकी मतिक वांखलखरे हौजिक काक्सिंग मनुंगदसु नाबगी सांग वांखलखपदगी काक्सिंग की लेके एम कंटेनमेंट जोन लौथोखरे काक्सिंग डिस्ट्रिक्ट इमा कैथेल सिंग मखा ताबा ऑर्डर अमा थोक्त्रिबो फावो थिंजिंखरे असिगुम सेरग असिदलनाई सेंदोई साबा बैंक केगे सेंदोई खोंबा लाकपा मना मसिंग योनबा अपिकपा ललो इतिक तौबा मियोय कयादा कोक्तिक कयादे कोक्त खुद हापनरे असिगुम्बा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट कयागी अकनब प्रेशर कयाना मरम ओदना थबक सुबा चतबा यादबना थबक सुबा ललोल इतिक तौबा थोरकलबदी कंटेनमेंट जोन थमलुबगी वाहनथोक लेररोय हाइना फोंदोरकली कोविड-19 के लाइट
थेंगनबगी अवाबा नंगलाबा मणिपुर मियामदा भारत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना मे अमसुंग जुन था अनिगी ओइना लाइरबगी पंखे मखादा लेबा इमुंगी मियोय अमममदा चेंग केजी मंगा मंगा लेमना पीगनी हाइना लाउथोखिबा अदुगी मणिपुर की ओइना चेंग गिसाक्तुंग तोंगदुना लेरबसु कोविड-19 की लाइसेट असिना मरम ओइदना ग्रेटर इम्फाल कंटेनमेंट जोन लाउथोखिबा अमदी नुमिदांगदा कर्फ्यू थमखिबदगी चेंगी थमफम ओरिबा गोदाम सिंगदा चेंग थादनबा अमदी मखा ताना गाड़ी सिंगदा चेंग हाप्तुना मरी लेनबा डिस्ट्रिक्ट सिंगदा यहोनबगी थबुक पखत पंगमदना लेरे हारी हौजिक मणिपुर कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मियोय मसिंग नोमा नोमगी हेंगलकलिबा असगी यंगदुना कोविड नारबा मियोय सिंगदा ऑक्सीजन सिजनबा यादबगी तंगाई फदबा असगी यंगदुना मणिपुर सरकार ऑक्सीजन वातना फंगनबा थबक पाइखतले ngasi numit ini humnigi mamangdagi baraki tongan tongan ba state khara da oxygen pusilaktu manipur covid-19 positive oibada layeng bada jathariba nabasing amadinan covid na naba miyoi singna sisinaba oxygen watana ba manipur sarkar na lokhatle haina oxygen gi awatpa amata laihalwe haina chief minister n biren phongdokre wafam asingasi Chief Minister N Biring wari sanaba amada phongdokkibani Chief Minister na makha tana phongdokkibadadi ngarang su Nagon amadi Dimapur gi di type cylinder chahumga humdra mari thunglare masigi manungda private amadi oxygen plant linkatuna oxygen puthokliba silchar amadi Guwahati dagi oxygen launabagi ayaba leire ahanbo oina silchar dagi oxygen D type cylinder chaniga yankai thunglare Assam da leiba lanai oxygen plant sing makha tana oxygen launabagi damak kurai kendrigi MLA Susindro hojik Guwahati da thungduna leire haina phongdokli Chief Minister na makha tana phongdokkibada Porampata leiriba Jenims Hospital da oxygen plant ama linkatuna oxygen marang kaina puthoknaba sarkarna thabak paikhatpa hore masida natana Thawal district amadi Churachandpur district su oxygen plant amam linkatnaba thabak paikhatpa hore numit 8 ni sigi manungda mapung phana thabak paikhatnaba sarkarna thawrang tawba loire haina phongdorakli COVID-19 ilaichet asidagi ngakthoknaba Manipur sarkar na numidang pung 3 tagi na ayug pung 3 fawda curfew thamliba asida natana Greater Imphal da containment zone laukthokuna chesing tharang thabak paikhatlingai cherak asida miyam na ayug pung 3 tagi na 10 fawda potsei leiba yonba amari miyam sathok sasin tawbagi khudong chaba piringai manung asida COVID-19 gi SOP amadi protocol tugaiduna mi ka hena punduna amani sathok sasin tawbagi sang wangkhalaklabadi lockdown laukthokuna COVID-19 gi lachet asidagi ngakthoknaba thabak sarkar na lokhatkani haina Chief Minister N Biren na phongdokre hauzik oiriba COVID-19 gi phibam asigi matangda wari saba matamda Chief Minister na phongdokkibada Chief Minister na makata na hairi ayuki pung 3 tagina pung 10 fawbada miyana satok sasin amadi potsei leiba yonbagi matam piriba asida tongan tongan ba kaithel amadi potsei yonpam kayada miyamna ka hena punbagi thabak chathare haibagi report mayek sangna phangle asumna COVID-19 gi chana kanglon tugaidana ka hena mi punba tarabadi laiset asi sandorokna bagi maram ama oigedawribani nongmada miyoi Som punitoy positive oraklaga miyoi tada silaba matam asida miyamna thoksadana mi punbagi sang wakalagliba asi yamna nungaite lockdown laukthokpa tarabadi leibak miyam kham thengna wagani haidana sarkarna miyamda COVID-19 chana kanglon ngangna chatpinaba appeal tawduna lakpani adubu sarkarna tawjariba appeal asi lawidaduna mi ka hena punba hoyngelaklabadi COVID-19 lachet asidagi ngakthoknaba athoba matamda lockdown laukthokuna lachet asi maning tamna sandokpa ngamdanaba amadi leibak miyangi punsi lachet asidagi kannaba sarkarna thabak pakhatkani haina su phongdorakli Laisetagi ngakthoknaba haidana Manipur sarkar na Greater Imphal gi mafam singda containment zone laukthokpagi thabak chatharingai ayu pung 3 tagi na 10 fawbada pung mari komthoklingai asida Manipur gi tongan tongan ba kaithel kharada mi tinbagi sang aduki matik wangkhatpa mafam kaya yaure hariba mafam sing asida COVID-19 laiset asi khongjan yangna sandorokpa yabagi akiba sauna leire hari Hauji Imphal manungda leireba kaithel singi manungda singjamai Sirom Laikai mamangi sarukta leiriba singjamai manung kaithel gi saruk sing asida ayuk pung 3 tagina 10 phawba asimi khwaidagi hena tinba mafam ama oire singjamai manung kaithel gi saruk asida mi khwaidagi tiliba asina mana masing yonba kaithel gi saruk asini kayagi matik mi kungna tingbagi haibabu mi amaga loksinabagi phibamda leire haina phongdorakli Kumalampang Indoor Stadium da nupi ngaktigi oiba COVID Care Center ama hangdoktuna analayang bagi thabak chathaba haure haina COVID Care Center astigi medical superintendent oina thau puriba
Milky Laisramna Fongdurokli Mahang makha tana fongdokibida COVID-19 ani subu web ka hena kangkalakpana RIMS amadi Jenim staff positive oiba miyesing layingpham director badagi Khumal Lampakta leriba Bal Babal amadi Indoor Stadium da COVID Care Center kam hospital asi hangdokpani center sing asida oxygen amadi matau taba ventilator singi khudong sabu phangali nupi singi oiba center asida pamungsani leiri ngasidagi COVID patient taret thamduna laying ba hawkre haina fongdoklei Haujilo Shalakpada Maru Eba Pausing Amukahana Miyamda Pizari India ki oina miyoi lakh ahum ga lising angkai taret COVID-19 positive oire miyoi lising ahum ga sarami nifu mapanna laikhidre Manipur ki oina su haukiba pung kunga mari asida miyoi chamri ka kuntra humdoi COVID-19 positive oire aduga miyoi anhina laikhidre Manipur COVID vaccine dose lakh ambaga lising taraga humdoi leiri lising humdra mangana pipeline da leiri hari full lockdown khakta natana COVID-19 laisat laksin bangamgani ngamloi haina Rahul Gandhi na fongdorakli MP Dr. Ranjan COVID vaccine ki second dose kapkhre COVID ki ngakthokna balanga ki order amasung police na lauba ngaibagi mahutta isa na wakal taminase haina MP na fongdorakli CT scan amuk taubaga X-ray chahum taubaga manai haina AIMS ki director na hari Moirang Bazar da leiba price list thetana Honsen Dukan Singh MSM na price list thelsin gre hari Lenana Community COVID Care Center ama hangalagani haina Sarat Chandra na hari Ngasige oinadi pijariba pausing asiga loinana loijare Diamond Radio na mirang wara matamda fongba pause singdagi lokthokchaba maru oiba pau miyamda pijaba tabiriba singbo amuk kahana kurumjari